telefon. Us mercegi de ser present et de demeurar fidèle à la commémoration d'aquel épisode tragique de la nostra història occitana. Sabets qu'al corrent de l'història, los envasidors faguero sovint una politica de la terra usclada. Així foguet piège. S'agis pas solament de terra cremada, són de feines e d'homes que l'enemic cremet tot viu. Aquella terra que te prejam és una terra de reges, és una terra de resistents, és la terra d'un poble combatent per sa llibertat. Un herege és tot simplement una persona que ha fet un causido. És l'étymologia primera del terme grec airesis. Airesis que significa l'acció de causir. Los catars havien fet un causido. E aquel causido los honora. Cap a Nadal de 1243, dos hommes havien decidit d'évacuer le trésor monétaire de Montségur. L'un s'appelava Mathieu et l'autre, qui era sorti del village de Montariol, s'appelava Peyre Bonnet. Aquel patronimo de Bonnet a un reçu particular per eu. Los que me coneixen saben que aquel nom de família estava el meu. Mathieu et Peyre Bonnet havien decidit de salvar la tresorario comunitario del pillage de las tropas francesas. Et l'han fet. Et nosaltres, nos demandi a nosaltres, totes, que volem salvar del pillage, que volem salvar del pillage, et que devem salvar del pillage. La libertà de pensado, de consciència, de cresença, que devem salvar del pillage. La veritat històrica, et le fait que l'Église catare a réellement existit al contre de ce qu'avancent quelques historiens révisionnistes. Oscar. Que devem salvar del pillage. L'appellation Castel Catar, que s'envie de disparition al prophète de l'appellation Fortaleza Real. Que devem salvar del pillage. La langue del país, la langue occitana, que es maltratado, et la culture occitana també menaçada. Enfin, que devem salvar del pillage. Le dret de decidir és nostre. Aquel dret nous est défendu, ce que nous conferís un statut de ciutadà de segunda zona. Sem confrontats a una cultura de l'escalfament programat. Una nació privada de son història, de sa memòria, de sa llengua et de sus drets elementaris és condamnado a desaparèixer. On nous impose le deber de morir. Mas reivindicam le dret de viure et de viure lliure et de decidir.